Ассаламу алейкум биздин каналдын катталуучулары жана коноктору, саламатсыздарбы? Бул эмне деп турсаңыздар, достор, орозо убагы азыр 6 апрель 2022 жыл. Бардыгыңыздарды кармаган орозоңуздарды кабыл кылган болсун Аллах Таалам. Биз мечитке 4 килограмм плов басабыз, өзүбүз донкка барып басат. Кечке эле обменка эмес. Бул пловду да басканды бир сере көргөзүп берем, колдон келишинче. Сиздер да көрүп, биз менен болуңуздар. Анда эмесе кеттик. Так, мечиттен алып келди. 4 килограмм 20 кишиге. Мына сабизин туурап келген жигиттер, даватчылар. Бул жерде эт. Азыр туурайбыз өзүбүз. Эт. Анан кийин пияз. Пиязды туурап келген балдар. Пияз көбүрөөк экен, жарым кошобуз. Достор, бул жерде плов для плова, специя. Зире. Так, май. 1 литр май. Сумай. Анан күрүч. Албетте күрүч. Күрүч ташкентский. Ташкентский лазер. Шуну базабыз, Кудай буйрса. Биз менен болуп, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Этти туурап алабыз, достор. Жарымын туурап койдук, азыр жарымын туурайбыз. Этти туурап алдык, туугандар. Пияз, сабиз, күрүч. 4 килограмм күрүчкө 3 килограмм эт, 4-5 пияз, жарым килограмм жетпеген. И 3 килограмм сабиз, сары сабиз. Ташкентский лазердин баасы 167 сомдон экен килограмм. Достор, эшикке очокко жасайбыз. Азыр казан ысыты, май коебуз. Достор, майдын баасы 1 литр майдын баасы 185 сом. Казан кызып калды, май коебуз. Бисмиллахиррахманиррахим. 1 литрдин баарын коюп алабыз. Май коюдук. Эми кызытып алабыз. Достор, май ысыды. Бул жерде еттин ажыраган сөбөктөр бар, достор. Ошо сөбөктөрдү биринчи сөбөк салабыз. Бисмилlah. Sırada piyaz salabız. Piyaz kıpkızıl bu. Verebilirsiniz bir var. Piyazды коричневый цветте буруп алабыз. Kalan etти салабыз. Bismillah. Буруп алабыз. Etти буруп алабыз. Мындай кызартып. Hazır. Attı görelim.
Dostlar ettik kuyruğu aldık. Yeni servis salamız. Bismillah. Biraz mısır yapalım. Diye. Yapılı olan. Geçti. Biraz kalıyor. Gördün mü? Çok sağ ol. Bunun arasında. Demiz sulu yansıması 4 kilogram pilotla 4 litre sulu yansıması. Bismillah. Yarım saat 45 minut geçeyim kaynatana kadar olur. Çay ısıtma nasıl şey? Düştüğümüz çay Tuğanlar mındaki kaynap başladı. Bari bir diye kaynaş gerek. Bir diye kaynap 45 minut 40 minut duruş gerek. Kokongiles Güldöp başladı. 6. April. Gün ısık. Kazanda açık görelim. Çay yüzüne kaynap başladı. Kaynagan çayımı gürüştücü bu dostlar. Evet, suyumuzu alalım. Birinci muzda su alacağız. Türk çoluk çay alalım. Sulu. Gürüştü. Kurtularımızı. Bundan gibi cılı su alacağız. Cılı suğa civit koyduk dostlar. Kol büyübөгөнde болуш керек su. Еттің басы 650 сомнан суп ет. Сөйгө аралашкан ет 550 сомдон болот. Сиздер жакта кандай? Комментарий калтырып кетиңиздер. Бул эти. Коюп койдук, эми казанга барабыз. Кайнаганча туруп турат. 40 минут кетет. Кайнап атат достор. Мөшөрдөп коюп
Tegiz kaynaş gerek, şunday boldu. Tuzunu koyuyoruz. Bismillah. Kırk günlük yükü koyganlar. Hazır gülük salatadan mezgil geldi. Gülük salatın astın ottu üç döndürüp çağış gerek. Gülük salatadan mezgil geldi. Arlaştılar. Aslında üstüne arasaydı, üstüne arasaydı. Üstüne uygun arasaydı. Lifehack bu gibi. Diğer sonuna arlaştırma, aslında tak büyük gelir. Yapıyoruz. Kazık üstüne toz oyulup yiyorlar. Bunların aç koşuyor. Hangi cevap olur? Hayır açağız. Ayarlaştırırız. Yarım da yer olup kaldı dostlar. Böyle hem değil. O da yoluyor. Sözsüz.
Saat 7 oldu. Boz açalım. Dayım bunu bilirse. İçtiği ballar. 7 canına gelirse işte. Bilirse 7 canına beraber koyarız. Şu cebden otlu tartağız. Baya gaz akırın da koyğanday siyahtı olur. O çokta da o bal ne alamiz. Çoktan kalmaydı. Eğer çok köp olsa alıp koysak болады dostlar. Öte ısık çok gerek yok olacak. Anda giyip ketedi astı. Bunlar dostlar. Şunları alıp cevaplarız. 25 minut. Plov pişti. Tamağınızlar damlı olsun. Karmağın orozunuzlar kabul olsun. Biz menen bolğonunuzlarga çoň rahmat. Orozunuz kabul olsun.